kukhulunywa la mazwi kasiwazi awakho embhalweni ebhukwini eBhayibhelini. Ukade uNkulunkulu wayeseveza ububanzi bakhe enanzelele ukuthi isizwe esinsundu umAfrika sithunjiwe. Ngcono ngehle indlela elula ukuthi mfikele phakathi kwabakhonzi. Kwakuza kuba nzima ukuthi amandla esehla kuyefikelwa eBhawa. Sisazi impilo yemabhawa ukuthi abadakweyo babanjani emlonyeni lekwenzeni. Kodwa uNkulunkulu wathi mhlawumbe laba abangani bazwisisa izigaba zokholo. Ngcono ngehlele khona nizame ukubabonisa ukuthi hathi umuntu onsundu. Kodwa abakukhwabithanga kwaze kwaba khona uqala kweBudaramari ngomnyaka ka-1954. Kusasetshenziswa ibizo lesiHebheru uJehova, iGudara Jehova. uNkulunkulu esitsho ukuthi nizabe ngiguqula kancane. Kwaze kwaguqulwa kwabekwa iBhayibhili kwenziwa lokhu lalokhu. Kwaze kwafika ukuthi sebefundisiwe kwathiwa ngokuhamba kwami sizacela ukuthi kuguqulwe amalanga okuhamba kwami kodwa kungehlula lelindi yama-40 ezinsuku. Lapho ngizaliphendukela khona. Kwafika ilanga elabanzima u-25 Mpalakazi ngomnyaka ka-1960. Lapha uNkulunkulu ahamba khona. Oyikho kwavela isihloko esingaso namhlanje ukuhamba kwaNkulunkulu. Ethembisile ukuthi uzaphenduka kwenzakala ngomnyaka ka-1961. Wasefundisa wakhetha abakhethayo 12 bavuma abavumayo abanye balandela abanye baphika. Kodwa wasefundisa futhi esithi la khona apha isithembisweni kakuphelanga. Bakhona abangafuni isimo sami, bakhona abangangifuniyo. Ilizwi lithula kubonakele abantu ingwalo sezilahlelwa kude, amazwi kaNkulunkulu esalahlelwa kude. uNkulunkulu uthi kangenilahli ngingalifundisanga. Yebo kambe uNkulunkulu uyatsho njalo ukuthi lingakhayeli okuningi inani kodwa khayela ubuqotho amazwi. Yikho sibuthene lapha abanye mhlawumbe kuyabe kusiba lokwethuka ukuthi kanti kungani abanye kusiba lokwehlukana kusiyalelale. uNkulunkulu uyasesetha ensimini yakhe. Yikho mayesesetha kuhle ukuthi umuntu aqine abambe isimiso. Into enkulu okumele siyiqakathekise phakathi kokholo uNkulunkulu esebuya wathi yena ngehle lezithunywa zami zokwenza umsebenzi wami. Waba lamazwi othi namhlanje siyazibona izithunywa zehliselwe emizimbeni esiyibonayo. Silazo izithunywa phakathi kwethu, silazo abavangeli. Lapha ukuthi ungatshaywa likhanda ungaba lenhlungu ugijimele khona ubike. uNkulunkulu asuse lolo hlupho. Kambe okunye ongakudinga phakathi kokholo yikuyini? Nxa ethe ngilifakele izigaba lapho uthi ungaba lohlupho ubike uphalelwe uhlupho. Umnyaka esedinga uthi ngasiyakhanda kube nomunye obekwa phezulu, omunye nje yindawo omunye yikuyini. Ngokungazwisisi ukuthi uNkulunkulu esehla ukuthi ngehlele izithunywa zami zokwenza umsebenzi wami. Yiyo into emqoka eqakathekileyo kumele siyibambe. Izithunywa silazo phakathi kwethu, abavangeli bakhona. Isimiso sibaliwe ukuthi kumele bafundiswe ukuthi kulana indlu kulamandla esithunywa, kulamandla ovangeli. Isifundo esiqakathekileyo esimele sisibambe sisifundisane ngaso sonke isikhathi. Ngoba uNkulunkulu wehlile engumoya ebantwini. Wakhetha izithunywa ngesikhathi esedlule. uNkulunkulu nguyedwa owehle lapha kuphela ngesandla sakhe, kodwa seyehlisa kathesi izithunywa sokuphendukiwe. Nanzi ziphakathi kwethu. Kambe okunye sikufunayo eBudaramari uNkulunkulu uthi emazwini abaluleyo kuzasebenza ngokholo lwababusisayo. Ayisikuthi ngabe-12 kuphela bakhona sebevuthiwe ekholweni. Amandla kaNkulunkulu aqhubeka ngaleyo ndlela. Yizo into esimqoka kumele siyibambe ngaso sonke isikhathi ukuthi amandla kaNkulunkulu aqhubeka ngandlela bani. Aqhubeki ngokweyama ezidalweni kumbe izindlu kumbe njani. uNkulunkulu uthi ngehle lezithunywa zami zokwenza umsebenzi wami, umsebenzi wokusila kwabantu. Injongo eBudaramari. Kasiqineni siqhubekeneni sibambe amazwi akhe uNkulunkulu. Sifundise lokho okuthiwa sikufundise ngaso sonke isikhathi kuze kungapheliyo. Amen.